62697 marketing. Ćao, zovem se Mladen. O čemu hoćeš da razgovaramo? Možemo da pričamo o čemu god hoćeš. Za početak, ja sam Jelena. Hoću kompjuter i dobit ću ga. I okrenut ću. Good luck. Godine brzo prolaze, zato se prepustite muzici koja će u vama sačuvati samo one najlepše uspomene. U izdanju City Recorda izašao je dupli CD Harima Taharija. Uživo Skenderije. City Record. Taš, Albus, Novi Sad. Obradujte svoje posuđe. Prvi hit film 96. John Travolta, Christian Slater u filmu kultnog režisera Johna Woo-a Slomljena strela. Poletite i vi. O, kako on voli da se kupa. To ga zabavlja. Posle kupanja Aleksina koža je uvijek tako nežna, mada uveče nije baš tako sveža i glatka. Ove nove Pampers pelene su čudesne. Novi Pampers dodir koji neguje obloženje nevidljivim trakama sa slojem balzama aloe vera koji pomažu u zaštiti kože od iritacije jer stvaraju nevidljivi zaštitni sloj. Sve Pampers pelene imaju izuzetnu moć upijanja. Sada i nakon cijelog dana Aleksa je čisti mirište baš kao posle kupanja. Koža mu je divna, kao malenica. Pampers, pored toga što je suva, guza i negovana. Kancelarijski namještaj. Kompo, Svilajno. Nemoguća misija. Zbog kratke nesreće. Tražili su da su izgubili u tunelu ili da se izgubili ženama, kao vi ste čuli, u režiji Michael Johnsona. Zlo traka. Rezultat od 220.000 gledalaca za samo 10 dana prikazivanja čini film Crna mačka, beli mačor najgledanijim u istoriji jugoslavenske kinematografije. Pogledajte zašto su drugi oduševljeni i ne dozvolite da vam ga prepričavaju. Pokaži svoj maksimum. Čipsi Max. Svaki put kada jedete, vaši zubi su izloženi napadima kiselina. Što naravno nije nikakav problem kada vam je pri ruci četkica za zube. Ali, šta da radite kada vam četkica za zube nije pri ruci? Trebalo bi da žvaćete Dirol Efekt sa ksilitolom i karbamidom. Dirol bez šećera neutrališe kiseline iz zubnih naslaga koji izazivaju karijes, brže i efikasnije od drugih guma za žvakanje. Dirol Efekt štiti vaše zube od jutra do večeri. Volim način svog života i ljude sa kojima radim. Volim i tik-tak jer mi daje samopouzdanje pred svakim i u svakoj situaciji. Kao TV reporter izabrala sam tik-tak jer mi osvežava dan, a dopada mi se i njegov ukus mente. Tako svež i diskretan. Tik-tak, mnogo svežine u samo 2 kalorije. 62697 marketing.